дар фестивали ҷумҳуриявии ансамблҳои оилавӣ таҳти унвони Дунёи Саодат дар хонаи фарҳанги шаҳри Ҳисор оилаи ҳунармандони Назару Хо иштирок намуда ҳунару истеъдоди волои худро пешкаши аъзои ҳакамон намуданд. бояд гуфт ки иштирокчиёни фестивали мазкур аз рӯи 10 шарт намоиши ҳунарҳои мардумӣ, навозиши умумӣ, классикии халқӣ, суруди якка дар бораи модар, ватан, ваҳдату истиқлолият, бадиҳахонӣ, навозиши якка дар созҳои миллӣ, намоиши либоси миллӣ, рақси якка, саҳначаи ҳаҷвӣ, суруди ҳаҷвӣ ва монолог дар мавзӯъҳои мубрами ҷомеа, масъалаҳои оилавӣ, рақси умумӣ, суруди анъанавӣ ва суруди умумӣ дар бораи Тоҷикистон, ваҳдат, истиқлолият иштирок менамоянд. ҳадафи фестивали ансамблҳои оилавӣ қабл аз ҳама рушди фаъолияти ансамблҳои оилавӣ, дарёфти чеҳраҳои нав, ҷалби ҳарчи бештари мардуми кишвар ба фарҳангу санъат ва ба ин васила баланд бардоштани нақши оила дар тарбияи ҳисси зебоипарастии ҷавонону наврасон мебошад. чунин фестивали ҷумҳуриявии ансамблҳои оилавӣ таҳти унвони Дунёи Саодат дар хонаи фарҳанги шаҳри Турсунзода низ гузаронида шуд. дар ин ҷо ансамбли оилавии Мирзои Фо ширкат дошта аз рӯи шартҳои озмун ҳунарҳои худро нишон доданд. барои ҳунарнамоӣ ҳар як ансамбл 1 соат муайян гардидааст. طبق پیشنهاد هیئت ایجادی در فستیوال از همه منطقه ها سوخت و خطلان، حصار، رشت، دوبخشی، ولایت مختار کوهستان بدخشان در مجموع 10 بخش در دور جنبستی اشتراک میکنند. باید گفت که هیئت انسمبل ها نباید از 20 نفر زیاد باشد. مقصد از برگزاری فستیوال دریافت چهره‌های نو، بلند برداشتن نقش عائله در جامعه و تربیت جوانان نورسان می باشد. جنبست فستیوال در فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام اکا شریف جورایف در روز عائله جنبست می گردد. شرط‌های فستیوال از نوازش عمومی، نوازش یکا، سرود یکا، بدیهه، یولا پر، سرود حجوی، صحنه‌چه حجوی، رقص یکا، رقص عمومی و غیره ها برگزار می گردد. باید گفت که دور جنبستی فستیوال مذکور با اشتراک 10 انسمبل عائلوی 15 می سال روان در شهر دوشنبه در فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام اکا شریف جورایف با اشتراک و تحلیل و قضاوت متخصصان ساحه برگزار می گردد. اشتراکچیان بهترین از جانب مؤسسان فستیوال با دیپلم، سپاسنامه، تحفه‌های خاطره‌ای و همزمان با نشان سرسینگی علوچه فرهنگ جمهوری تاجیکستان و افتخارنامه وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان قدردانی کرده می‌شوند.